Ja sam Martina Zovko, imam 27 godina, završila sam psihologiju. Možeš reći nekako zašto je važan ovaj projekat za tebe, što misliš? Za mene osobno, važan je što nudi mladima jednu novu priliku. Mislim da je važan i za društvo u tom smislu, s tim da nadam se da će projekt dovoljno biti zastupljen u medijskom prostoru kako bi se uspio proširiti, a isto tako i da jednostavno bude prisutan tu da mladima pokaže da ima neka alternativa druga. Što je to što ti očekuješ od samog ovog projekta? Od projekta očekujem i nadam se da će se dogoditi da ostvari ciljeve koje su postavljeni samim projektom, pa u maksimalnoj mogućoj mjeri s obzirom na klimu u kojoj živimo i s obzirom na sve nekakve kriterije koji će ga uvjetovati. U redu, hvala ti. I možeš još neke 3 riječi koje asociraš uz ovaj projekat? Pa to je definitivno prilika, pozitivno ozračje i rast osobni i društveni, nadam se.